Kulumka jotono nani channel ro hingka tamung nonora ani channel no subscribe khlaijak yok hingka subscribe khlaijak te kotar job advertisement te online information related videos sanamo hingka phadi nalai ne tini kaisa ikomo naide important notice rijakha hingka omo hingka naide candidates are request to go through this instruction omo kam ke instruction ai naide noro pori naide ang je saman chano ngabujirnai hingka naide general instruction for candidates omo sajaka online screening test in 2022 hingka naide general rijaka aro sajaka 136 army public school APS omo kwbangma jaga no tongo kwbang agartala bo tongo tripura te kobun state roko bo tongo hingka aro naide oro to naide ko post hingka tamo ongnai omo regular no ongnai hingka kwbangma army public school o hingka naide selection procedure boma haingnai hingka naide iko the selection of teachers will be done in 3 stages tinta stage tongo selection bahai ke nai hingke norok nai tongdi paithak jora teo video no saimana bagai hingka phadi nalai na tabok omo je selection process tamo stage 1 stage 2 omo nalai na hingka aro sajaka naide stage 1 or naide screening exam naide online screening test ngai omo ngai 19-20 February 2022 hingka naide o jaga o sajaka norok naide hingka naide holders of score card who want to improve their scores omo busuk scores khlaiman hingka oro sajaka iko naide o jaga o TGT naide TGT haike PGT omo tongkhai qualification tongkhai omo preference ro rijaknai hingka naide stage 2 hingka interview najaknai interview najakmani pore naide evaluation stage 3 hingka evaluation for nini teaching skills for naine borok hingka tei computer rok iko naide proficiency omo rok najaknai naide for language teacher rok ni bagai written test ngai hingka iko 50% mark omo norok pori naide hingka o jaga bo to kaibasa post trangnai sajak ya haipano je joto state no trangjaknai army public school o hingka phadi nalai na taisa tolao tamo sajaka tamo tong je important no ang ko norok no saisiwano hingka naide qualification hingka tamo PGT naide PGT TGT tei PRT oroni bagai post graduation nangnai naide percentage mark 50 no sanjaka graduation kayango o jaga naide professional hingka B.Ed khlaijak oro B.Ed naide oro 2-year diploma in omo B.Ed khlaijak hingka omo bongo oro bo sajaka 50 no rijaka omo percentage of mark hingka iko tinta ngai hingka na phadi nalai na taisa ang iko naide age rok busuk nangnai naide iko below 40 hingka in case Delhi schools omo rok ni bagai hingka je experience candidate omo khai freshers candidate rok ni bagai omo experience candidate rok ni bagai hingka phadi tai nalai taisa tolao tam sajaka o jaga o sajaka naide oro sajaka exam fee 385 rupees norok marnai amo non refundable ngai hingka naide iko boni registration omo angdi ruano registration link and description o je qualification tongnai je B.Ed khlaijak borok rindi hingka aro naide 7th January 2022 ni simi 28 January jora tongo hingka norok omo naide pori naide tam documents nang iko oro registration ani bagai mobile number email rok nango hingka OTP rok thangnai amo norok khlaimi angi tongkha ano comment khlai tiang sawono hingka naide iko mock test ngai o mock test hingka online nongnai omo naide 1st February 2022 ongnai exam center bo tongnai amo agartala no hingka phadi nalai noro taisa tamo date bini registration hingka naide 7 tarik ni simi 28 tarik jora tongnai hingka admit card mannai norok 10 tarik ni simi hingka examination ngai 19-20 February o hingka result publish khaijaknai 28 February o
Kamu jotono CBSE recognized board si Army Public School kai pari tasha nalaina tasha tolaw tama important haja ka jaga wo kai norok nukhanai koro Agartala tongo Agartala bo tongo exam center ko 52 number o APS Agartala kai norok je candidate interested tongai qualification tongai norok rinai di interested tong kai oro naide oro sajaka list of subject kai naide English Hindi kabang iko naide o subject nitiyai talangjangai physical education o jaga o PGT o talangjangai TGT o talangjangai because right kemo kai norok naide ko Hindi tongo Sanskrit tongo history geography economics political science maths tongo physics tongo chemistry joto subject ni talangjangai mo kai naide norok kai padi nalaina tasha tolawa main important tam sajaka kai iko naide o jaga o naide oro sajaka norok naide English ni bagai tamo talangjangai tamo profession stroke na maths rong ni bagai omo norok naide ang PDF angri roan ani description link ko norok tasha kam kai naide tamo no busi ang kai sadi kai naide ko blueprint for question paper iko naide omo ni bagai omo bo sajaka omo tamong nai exam bahai ke nai omo norok naide iko naide part syllabus total education final duration 1 hour 30 minutes rejangnai kai je candidate interest tongnai to ready qualification tongnai ko naide ang omo PDF free one and description link ko kai naide ko examination center list of examination center bo jaga tong norok naide kai oroni bisungo norok bo jaga oro namusung ready kai pare tasha tolawa main important tam tongnai laina kai exam center Agartala bo tongo Agartala iko naide RPS tongo kai norok rimano Agartala na exam center tongo je candidate namusung nai rok ready kai omo kaisa ongko PGT TGT teacher talangjangnai ongko Army Public School on iko naide Army Public School on kai je qualification tongnai ko naide 136 Army Public School o talangjangnai various kabangma state no talangjangnai mo kai je qualification tongnai je B8 class 50% mark rok tongnai je interested tongnai borok green nai mano Agartala o nongnai exam center kai naide date naide omo iko kai tamung norok ani channel no subscribe khlayo kai subscribe khlai di ang tebo kota job advertisement tai online information related videos namu norok ni bagai kai tinin bagai amsung nong sito rotono no hambai.